veliki pozdrav Raja, dobrodošlo u novi video o napuštenim, zaboravljenim automobilima na kanalu Ramke Show. Evo danas nam je ponedeljak, radni dan i znači Ramke je odmah odlučio da izađe, naravno, s obzirom da smo nezaposleni, da nam je ovo posao da snimimo jedan video o napuštenim, zaboravljenim automobilima. I na samom početku kaže, biro majka, biro institucija. Ljudi, želim da vam se zahvalim svima koji ste jučer bili i prekuće u mojim live-ovima. Sve vas sve srdačno pozdravljam. Danas sam odlučio da odem da snimimo novi video o napuštenim automobilima. Na samom početku želim sve da vas zamolim da se pretplatite na kanal ako još uvijek niste, kliknete ovamo dole ono dugme subscribe ili pretplatite se, vas to ne košta ništa, a meni će pomoći dosta u daljem radu. I svi koji lajkujete ovaj video i podijelite na svom Facebook profilu, ja ću se potruditi da vas u nastavku svog snimanja ispoštujem i da pravim što duže ovakve klipove o napuštenim automobilima koji će trajati od pola sata do sat vremena. Zato svi vi koji ste me ispoštovali, koji ste me podržali u daljem radu mom, dole napišite u komentar subscribe-ovo, podijelio, lajkovo, znači hvala vam svima. Ja se danas nalazim evo u krugu Energoinvesta, dobro poznata naša lokacija, znači gdje se snima slika ovo ono Bože. I današnje naše prijevozno sredstvo jeste ni manje ni više kopile od Audija, kaže Bože. U pitanju je Audi A2 za vas sve koji ste novi na mom kanalu. Znači, to je lutka moja. Pa sad ovo. Evo našeg Audije za sve vas koji ste novi na kanalu, da vidite moje prevozno sredstvo. Pitanju je kopilence od Audija A216 FSI. Svi koji ste novi možete da pogledate test ovog vozila na mom kanalu i naravno me podržite da raspalite like, share i subscribe na kanal. Znači Bože, tu je stiker od našeg Dragona, znači garage. Ništa da ne gubimo vrijeme na Audija, odmah se sad upućujemo na jednu lokaciju. Upućujemo se na lokaciju, tačnije u istočno Sarajevo ili ti Lukavicu, kako kome više odgovara. Znam tamo da ima poprilično napušteni auta i koji su jako zanimljivi. Tačnije na jednom mjestu je bilo dosta onih starih Fordova Escorta, XRB oznaka, znači to je nešto bilo pojačano, ovo ono, onako jako zanimljive auti. Ništa, mi idemo sad prvo u Lukavicu, pa ćemo vidjeti kakvi će nas automobili dočekati u nastavku, pa ćemo se poslije vratiti opet ovamo kanton Sarajevo, da vidimo da li se šta novo pojavilo na parkinzima. I Raja, evo stigli smo u Lukavicu. Ja sam sad išao na onu lokaciju gdje se nalaze oni Fordovi, međutim uklonjeni su. Ono što sam uspio sada provalim jeste da se ovdje nalazi neka garaža puna napuštenih auta. Nadam se sam da neću za glav murije. I nadam se da je ovo ta garaža što su mi ljudi govorili. Ne znam koliko ćete moći vidjeti. Ovdje se nalazi jako dosta auta. Znači bruku auta se ovdje nalazi. Ja ću pokušati nekako gore da se uvučem ili uđem. Sam se nadam da neću biti uhapšen. Evo Dobre Lagune, ovdje ima spoiler. Sad ćemo vidjeti. Uglavnom Raja, da ne gledate ovaj zid, ja ću pokušati da vam dočaram šta je ovdje BMW kockica 320. Ako pokušam preko ovih da se popnem, slomit ću se, znači niz basamake. Eno ima i neki kadet. Nadam se da nije onaj GSI. 1, 2, ima 3, 4 kadeta. Znači Bože. Evo kućica najvjerovatnije od čuvara.
Jao, čovječe. Jao, znači ovo je za kanal Bože. Pogledajte lanči dole. Naprosto ne mogu da vjerujem. Jao, čovječe, kakav dragulj. Pazi ovo. Či Bože. Raja, ovdje imamo Alfu Romeo Lanču, ja ne znam šta je ovo, ja se toliko izgubio kad sam vidio sva ova auta na jednom mjestu. Jednostavno, nadam se da je ovo ta lokacija što su me nedavno Raja pisala, kako se zove. Pogledaj gore auta, ljudi, ovo je top. Ako je ovo što su mi pisali, evo gledaj Honda gore, čovječe. Honda Accord. Či Bože. Evo pogledajte Raja šta se tu auta nalazi. Čak jedno i punta HGT-a. Či Bože. Ekipa, evo razgovarao sam sa čuvarom, gore ne mogu da uđem kod onih auta jer je policija oduzela ova auta i to su na auta koja su zapaljena gore. Čovjek me pustio evo da snimim ovu Alfu. Šprint 1.3 i ovo ne mogu da vjerujem ljudi, ja sam se izgubio. Ovo je kapsula znači. Zamislite sad koliko ona dugo ovdje stoji. Ja mislim ljudi da sam zaslužio ovdje da dobijem jedan like, share na ovaj video. Pogledajte. Pogledajte ovo. Pogledajte koliko prašine na njoj ima ljudi. Evo ga. Gore nas čovjek ne smije pustiti, znači, jer se desila paljevina tih auta. Ja ću opet sa strane vidjeti koliko mogu da snimim. Ovo je strašno. Prelijep auto. Evo vidite, Raja, čovjek mi je rekao, ta auta su oduzeta, tačnije policija im je oduzela, ne možemo da uđemo ovo ovdje da snimimo, ali opet ću ja naknadno jedan dan doći, a boli me kurac, uleću, rizikovaću. Uglavnom zapalili su ovdje par auta, ne može čovjek, ne smije na svoju odgovornost da me pusti. Ništa, ovaj prostor napuštam, idemo dalje da vidimo šta ima. Raja, ja naprosto ne mogu da odem od ovog mjesta. Uglavnom, evo ovako, sad ću da vam dočaram. Na početku se nalazi, znači, par kadeta, da li ima neki GSI, ne znam. Ovdje možete da vidite, nalazi se Alfa 33, ona stara 4x4. Ovdje se nalazi B4 Audi Karavan, znači seks. Tu ima neki par Pandi. Ovamo gore imamo jednog Forda Mondea, BMW kockicu. Ima strašna laguna. Pokušao sam da uđem gore. Sad, kao što sam vam već rekao, pitao sam. A ljudi ne daju, znači ne smiju da ne bi izgubili posao. Iz razloga što je prije par noći neko zapalio ovdje 5-6 auta. Joj ljudi, ja sam sad na elektrisu. Djece im srcem radi 300. Znači sad se popeo gore, nek me hapse odmah. Ima dobra ovdje, evo je. Laguna, ima spoiler taj. Neki da ima, može li se išta vam sa strane vidjeti? Raja, iako sam ja, znači, puca me sad adrenalin, Bože. Znači, vjerujte, sad doletio gore znači, bolio bi me kurac, hoće li me pisat, hoće li me privest. Ne zanima me, pokazao bi YouTube kanal, piš kaznu, piš, šta još svakako imam kazni, boli me kurac. Razlog zašto ne želim gore danas da ulazim jeste zato što me je čovjek ispuštao, čuvar. Pustio me da snimim ovu Alfu. Kaže, gore te ne smijem pustiti, ostaću bez posla. Jer je tu gore neko palio, šta su sve radili. Čak sam vidio par auta da je hauba podignuta. Najvjerovatnije su krali dijelove sa njih.
Ništa Raja, ja sad idem na par drugih lokacija da bi upotpunilo ovaj video, da vidimo ima li još koji auto zanimljiv napušten, pa se mi svakako čujemo u nastavku. Ja vas još jednom molim da raspalite like, share i subscribe na kanal Ramke Show, jer u narednom klipu 100% ulazimo vamo gore, pa kod puklo da puklo. U nastavku ovog videa također nas čeka jedan dragulj. U pitanju je znači Jaguar. Ne znam koja je ovo verzija Jaguara, ali pogledaj kako lijepo izgleda. Znači Bože. Očito je dugo vremena ovdje. Interijer u perfektnom stanju, malo kože ispucala, ovdje se je lako gulio. Jako lijepo izgleda auto. XJ Sport, valjda je to, gledaj gdje mu je rezervar. Kako lijepo izgleda, jebote. I ova boja mu je top. Strašno. Volan je na desnoj strani, ljudi. Automatik. Od sunca se je ogulio, pogledaj ove mačkici. Znači, Bože. Ništa, idemo dalje. Raja, ne mogu da vam opišem kako se osjećam i koliko sam se naložio konkretno zbog one garaže. Znači, ljudi, ja toliko volim starija auta, znači, pod prašinom da vidim i to me tako fascinira. Mani mi ba Porsche-a, Cayena, Lamba Urusa, Bakije, Praseta i ostali. Znači, pusti mi šuplju. Raja, sad sam se uvukao u jednu ulicu, ne znam da li ću izlaziti iz auta, da snimim jednog Audija. Ja mislim da je Audi u pitanju, ovdje sam jednom prolazio, šta je s autom, da li je to stranac, da li je to ukradeno, ja ne znam, ali ljudi su bukvalno sa njeg poskidali skoro sve. Evo iza mene ima neki kombi, ali ću ja stati ovdje da vidite o čemu se radi, eno ga. Znači, u pitanju je Audi, a mislim 4. Ljudi su bukvalno sve skinuli sa njega, sve. Da li je to ukradeno ili šta već, ali čisto sumnjam opet, iako ovo jako zaučeno, da bi ga neko ostavio ovdje ovako da je ukraden. Evo vi sami procijenite o čemu se radi. Evo ga. Sve bukvalno je skinuto sa njega. Ništa, bježimo, znači dok nas nije ko sa sačmom skinuo. Raja, ovdje imamo bukvalno more napuštenih automobila. Evo možete da vidite BMW 5. Pa ćemo dalje. Znači ovdje je pun đavo. Imamo Renault Megane novije generacije. Ovamo dole imamo Škodu, jednu. Znači, bukvalno, pogledajte, parkinzi su puni, zeleni Clio. Evo ova Škoda proklijala. Ovaj bijeli Clio. Zastat ćemo kod ovog Clio, ima jako dobre felge, 16 ventila, ovakav sam model imao. Ljudi, ovo auto ide ko nevrijeme. Sad ću vam pokazati kakve felgice ima, to je strašno. Pogledaj. Ovaj auto ide ko nevrijeme. Imao sam istog plavog i švicarski je bio dovučen. Evo pogledajte. Neću da izlazim iz auta, ljudi, znači skinut ćemo neku sačmom ovdje, znači ostaćem žena i djeca siročad. Gledaj ga. Ajmo ništa, znači kliše, Bože. U nastavku ovog klipa imamo jednu Vector B koja je bukvalno raznesena, ljudi. Stoji ovdje, brat, 15 godina. Registracija upisana. Toliko je izblijedili ti papiri. Izblijedila je ona sva. Evo možete vidite u kakvom je stanju.
Ne mogu da provalim koji je motor bio u pitanju i o čemu se radi, ali bukvalno raznešena. A po ovom stikeru ovdje vidim da je bila registrovana, da vidimo na stikeru zadnja registracija. 2019. 4. mjesec. 4. mjesec 2019. Znači 3 godine. Ma nemoguće ovako da je propala za 3 godine, nema šanse. Ali ništa, idemo dalje. U nastavku ovog videa imamo jednu Alfa Romeo 156 koja se nalazi u svom prirodnom stanju, znači fabričkom, da stoji, ima ulja pod njom. Ako nema pod njom ulja, nema ni u njoj. Vazda bilo u životu. Uglavnom, evo, kao što možete vidjeti, napuštena je, neko je pokušao nešto da radi, kitovo, brusio. Evo, vidite strancu kako je udarena, kako je stručno ofarbana. Da Bog da mu šake otpale kogod je ovo radio. Sve u svemu nema ništa zanimljivo na Alfi da se vidi. Ali eto da je obiđem malo, pogledaj vrata, joj djece mi. Žali Bože kita. Ali ništa Raja, ja neću na ovu Alfu da gubim vrijeme i u nastavku ovog videa prošao sam more auta koji stoje bez tablica, koji su ostavljeni napušteni, ali sad sam odlučio da snimam samo auta koja će biti u stanju kao na Vectra, da je to propalo, Bože. Uglavnom sam ćemo to u nastavku da snimamo ako bude šta zanimljivo. Vamo imamo jednu peticu, na njoj su još uvijek tablice, znači proklijala, pragova nema na njoj. Znači tele se može pod prag zavući. Ovo je očito na 1.4 benzin, dok je motor Euro 4, ali ništa, nećemo gubiti vrijeme, vraćamo se u našeg Audiju, i bježimo dalje da vidimo šta nas očekuje u nastavku. A vi idemo, share, znači bacaj share na ovaj video, gledaj Ramketa kaj je invalid, Bože. I Raja, htio ja to ili ne, moramo ovaj video da završimo iz razloga što nam je nestalo memorije na telefonu, jer dosta smo auta snimili. Ja sad idem kući da izetujem ovaj video, vas sve zamoliti da se pretplatite na kanal ako još uvijek niste, vas to ne košta ništa, a meni će pomoći u daljem radu i zamolit ću iskrene pratioce, prijatelje sa ovog kanala koji me podržavaju, koji su non stop u mom live-u, da podijelite ovaj video na svom Facebook profilu kako bi me podržali u daljem radu, da pozovete svoje prijatelje, sve koji vole automobile i ovakve vremenske kapsule, napuštena ova auta, zaboravljena, da se subscribe-uju na naš kanal, jer mnogo toga nas očekuje u nastavku mog snimanja. Kao što sam rekao, 100% ulazimo u onu gore garažu što sam snimao, jer se u njoj nalazi onaj Nissan kao što je vozao naš Drago, onaj 300 SX, ja mislim. Ili 200, nemam pojma, ne mogu tačno da se sjetim, znam da se nalazi tamo na onoj lokaciji. Jedan dečko mi je pisao i ja ću ući da snimim to, ma kakva, znači, bila reakcija i čuvara i policije i svega, jer jednostavno želim to, volim to, zato radim ovaj biznis posao, znači baka prase na aparatima, znači jebo baku šta sam ja, znači Bože. Ništa Raja, ja vas sve srdačno pozdravljam, još jednom idem da vam izetujem klip da imate šta gledat. Jedan veliki pozdrav svima, pa se vidimo u sljedećem videu.